mothan boro ko akorman khai pe muai tham khai ke tin ba thangkai amne bo kam chikon me kon thon khlai to mania bono boro ko selandari phai ke ni sauta selandari ya kai rang san boro kha ko ekla Besok ekla kai diang ga boro je sapun tam khanyam sai mi ya bo ko tha da kin na tam khanyam Kuilana sini media channel no paikle hambai tei bubaga no ya paro जों दिनै आतंसा प्रेस मिट तामले बागै मा खायखाय माले जों दिनै साइमानो 17 तारिख सेप्टेम्बर 2022 दिनै तै गुरु दिन गाहाम दिन विश्वकर्मा दिन आमा हाय सालो आतंसा मबाइल खुलम नायगै स्रांचा दिनै चेनेल नुक माखा जे दिनै दिप्रामत सिट सागै दिनै वर्किं प्रेसिडेंट अफ सुमनि मोंतै तै दिनै और जरा सूर्य पातल मंत्री जे एलिगेशन का सामने एक्चुअली अब टोटली बेसलेस बा ताताल न्यूज अब ने बागैनो जों किसा रिप्लाइ दिनै बागैनो जों दिनै आरो प्रेस मिट खायनानै नांखा इंगे दिनै प्रेस मिट मानजा खासिनि वर्किं प्रेसिडेंट अशोक देवबर्मा कल्याणपुर ब्लॉक कमिटी वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट अनुपिस देवबर्मा तेयां सिनि कृष्णपुर ब्लॉक कमिटी वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट sini Sopon Deborma, te sini Ungklogo Tongo, sini Mungia kami sabjunal borong borong chairman, te borong karibel, sini district block Nizotto YTF di Pramut Wayan Sok Tongo, te koroksa ni Ungklogo Tongo ani YTF di district di vice president Ranu Deborma Tongo, te Jotto non Paimanga Pekya, Hokkeo Waisi, sini Oma hake ereng jadi ini sekarang saat itu news numani sini takut Ashok Deborma ni genso sengoran numman kha a news video footage Ashok Deborma ni photo rijak edit totally edit khaijak tei o jaga video kisa misa age ni kasam bike rally khaibani oma hai video footage one edit khaigei je diprama khone sil samani ama belai khone saya khlaio Ini orang serai ke ini press meet di sini kan sekarang musuh ang Koroksa district ni presiden ang YTF ni sini di Pramat na yak si sulsa kamane sini buka grano boni kami sanai manson manno sabai mani klaibo sini di prasana dong so khaina ni kaisa mu chokranto aboni bagine ang sana mu tu serai kai जों oma haike jodi buskango ereng oma hai news baseless news ro jodi ritong hake जों abono bos kamu sung jawab ina bagai sung baun aboni bagai nang sai sana musuku ini ni je news nubu yang belai kena kha khamkha sini working president Ashok Deborma boni mungti je allegation kamani amo totally false bo azaga thangma bukrei ke bono dadak sidak bini dagi mungbai bo dagi dokmani krei te bo thangai ni je bunor jaga thangmani bo proman krei amo hai proof sara amo hai news channel ni mani belai kena saya klaibo okay Soy serai ke sana bagai ang sini working president Ashok nono jawaya paito. Balai hambai ini media channel lokno ini hedin Wischokorma din balai din kaham din kaham ni dinano tini ani ব্যক্তিগত আক্রমণ ফ্যামিলি যে কনেক্টারের মাধ্যমে আবন যে তিনি কিছু পক্লকমেনি নাংখা dinaro kai oro sini media ni matlab itu fokus sanan jaro kai mangga pakai sini Pilihan Krishnapur Block Committee ni YTF ni Presiden Mutongo sini Telemra District Political District ni Presiden Mutongo Sarpathangal Debroma tai Telemra Block Committee YTF ni Presiden Mutongo ro tai sini Sabdunal Chairman Mungia kami Bogotongo tai oro YTF District ni Vice President hai keba Pilihan Krishnapur YTF ni Working President Mutongo ang sana mo tunggu ni kemose tamu ni kiana tamu ni naslemu je boga kan samtang kani ini mo hai klaya ni bung bai kaisa keri ni matra belmu kai ba ani poro kaisa selemu kunugai news channel je sam sate ori jakha abon din khengma mu sungo contact darin samung khaitani sabo khaile sabo tamu la bor ni bepar baik lagi kamangkha baik lagi kam khaika je tini Subrata Debroma boto proses kontraktor ang bo baita mo salai
bokrok contactor bo samung tang sanai chathun kendo bo samung tang samani ja bolo bini khikoro bo sabo dum sawai bo jani bo no haime khaine ni naikha a bolo bo sabo turungjak tong nakiba BJP ni borokda nakiba ano nasiloi ini umur 2020 kisah pun area yang bisungada ano tahun kalian musungui nai buka keras kamu kamu ni hari saja ini jana apa iklai madra biar ni thangi dong isa sana musunggu kisah persana musunggu tam di mana thangnai mas ni je 29 Agustus je edisho je BJP ni program go approve tini uttomaran pun nomjai elaka abo asam bari pondidin ciklayo aro kisu gotnangmani aro ani bung involve khaja ani bung kesu tangi male aro kintu ang thangjak grei tai sinoro moi assembly ni khobjak tai krok ni bung wibo ang haino kok kami silchamani abo bung ni tin khlai ni di ang abon di media pasung sanai sini taho para sudah betul Jawadia tai sini tahu para tunggu online diploma boleh tapi soni bos kanggo kok tanya hirong di mana abon bagi bong tani na kok kemarin dia sungine medicine no ada pernah hamba ini 5 months pajak sini Parishpati district ni member Surendra they YTL district ni president Sarpathanda they one kore 5 months pajak working president also they 5 months pajak block ni YTL block ni president Sopon Dedoma they 5 months pajak sini Prajulan Krishnapuri Sapna ni chairman Monoranjan Dedoma Jatno khabai hamdaman yafarai te medicinal noan koidu abon unthong all sarbilba medicinal no koidu je ang khoroksa tripramo thani warrior sunui samtang thani wo awai tini ani egenso bunung kalai thangka sabni utte kanagei sabni kogbai abo tini khoroksani no khorothangso khoroksani ebenso basage samahanya kangne ani bung sil samani jago abo saria ani bung sini aro osugni tongo oleni tongo ani bung tongo ani bung surja kota jomatia ang khoroksa district ni member enga ani ya bolote khoroksa bung sil tongo sini parani primary ni member Karaba ini, boni bung sila zat zago, ang medicine no koi namu sugu, oh hai, ereng video kaya, birthday ni kaya ni jaga ni video no tisago, orang ni short kaya, ini public ni bersama fokus kaya ni abna anggaran ni saja ya, enggak ni koi musuh medicine no zate, je kebi shotik, kebi proman abna nai, sambil nyungthong tei srangsatino koimun abo medicinal netrokte jate kubino phunungna ningthum aboni bangni ang asna ni koimun ani kokoro nungthak